Tampakang amawembe pake ungkwangu undude pare yang engkung. Pare yang ewana ngonde yang kung. Ngape kumbatangan iriran kangku mengopang. Yesu iwaran dakiya kat namo kungiran kangku mengyak. Iwaran dakiya iningan kungkung yang nandangung. Ude nanda bang tai prias komeke nanek tango ngape atu ekanita yebang toyong kuken ilila yambang kung. Tampakang kome uken Yesu inita ba iwaran dakiya ta wayangewa wow pang ngape terak arompang kapanem komeken wayangeng tang kungkung. Wayangeng tang kungjangan kanga ampanga iwe tambang yawangore wani ama ngabjidegan amban yawa ngonde yaweko nak bureni ni tawera nandut nak kundun kudupi tampeba angiran katakang unita namo ketem tebang towingira nang chokngek tangungo unita nakawayak ngekang ina piya bureni taktakot kometango ketem pau-pauri nikek unita namo yat namo iri kelo mitango ketem pau-pauri nikek namo unita pini taktakot ketem uwa ama bureni nikte tangatamek. Antu nanda wa pimbingam imingkuo unitaya. Unde yawerana, kuwata ngonde iwekung. Ninjinde tambang imaka antu tanggaripin nanda tiak utane. Unde iwerawa, yesu tangonde yawekuk. Antu tapiya indet takta nanda tiak ngonde. Iweran apuko unita nanda iniktang iminen. Antu tanggarip unde yak. Unde yawana kuwata ngonde iwekung. Kundun kundupin jidewan kumbatangiri gambang nanda ini tanggamine mataken kumbatangiri gambang nanda nayang nandatan ambek niye oranie ta komen chopiken kungarira antu ta ini ketem kumba wapi mana yebung towing gukyak unita antu tongo main ngonde kundun tawani antu ta ketem kunum ganang nanek yebung towing guk el kundun kundupi kumba undewani tangiri gambang nanda nayang unde yawa Yesu ta kawata ngonde yabekuk nakman bureni tawera nandawut. Kunungganang nani ketem uwa Moses ta namopewan ang taming kung. Namenik, nanda kunungganang nani ketem bureni tamik tiyak. Ketem bureni uwa, ama kumbayak. Kunungganang nani ta apambang komen amawan beta iri kondaki pewan ang yamik tiyak unita. Ano tuke nani ketem bureni tiyak yak. Yawana, iwekung, ekani, ga ketem yan o kantani nimik tayi yang iwekung. Unde yawawa. Yawekuk. Iri kelo mitongo ketem nakango. Ama naken ambakekang uwa. Nakawari namo api yenen. Ba ama nandang nami inik tekekang uwa umeta anengi namo api yenen. Nakman taweralo ukengo. Naga nambakekang upanggang. Nandang nami inik namo tekekang. Tang nanda ama wempe nakambingam yapang tanibang namitiak u kundutangan naken api amen. Ambangira namo inik api yawa kirewet. Kunungganang nanita apuro nakngaken garip iwata namo apu. Numenik nantangong garipkan iwata apu. Tangkang unikangong garip uwangonde. Amo embe namitiak u kumbata paurek yambang yawa pia tangjangan. Kantani paapken kumbani ken nanikong yapang pangako api mampet. Unita ama antutango nanaki u tumbeng kumbang nandang iminik takang uwa iri kelo mitambingam api taning. Ama udewani uwa kantani paapken tambewa api kondat taning. Nanatango nandang unde yang yaweko. Yang ina nanda bang Yesu kunungganang nanik ketem unag yang kuwa unita juda ama ekani atuta manya buru-buru yangkung. Manya buru-buru yambang yangkung Yesu aman jopi kumbayak. Maria Joseph tango nanati uninan yambang nanda kya kamang. Upang imatan na kunungganang nanay ta aputiyang yakyak. Unde yang ira nanda bang Yesu te yaweko. Inunita nanda wawak tanengo. Ama kumba initanggan naken anangin namo. Na naning kineng bewan apuro unitanggan. Wandang bewan naken ampa-ampa kandet u itak. Ama udewani u kantani paapken tampewa api kondat taning. Tampakang prophet bianita ngonde kundun tawani patak. Antuta ini amawan be kundup yawepang yawangarek api tambek. Unita, nanta yawepang yawangarengiren. Nanda wego unita naken ambek. Tangkang ama kumbata nan unamo kangok. Antuke nanekta apani u kumbatanggan kangok. Unita nagbuleni ni tawera nandaut. Ama naka nanda ini tang namita kang unita iri kelo mitambingam api taneng. Tabang, iri tango ketem unakango. Breni, bian ambek siya orang siya u komen sopiken mananang kungo
upangkang kumang tambak ungu. Tang kunum kanang ketem apugo u ingam jingen itakmo. Ama kumbata ketem u nambanga namo api kumbek. Iri kelo mitango ketem kunum kanang nanikta apani u naknga. Unita ama kumbata ketem ngon nambanga namo kumangkang. Pen api ijab mangarowek. Tampakang ketem u toatna. Komen ama embeta iri kelo mi yepnengta u api tan kirewetjak. Unde yangiran nandabang juda ama ekani ini tanggan manwarat-warat tambang yangkung. Ujije tambang toari nimanane. Unde yawawa Yesu tangonde yawego. Nak buleni tawera nandawu. In ama buleni ni tango toari nanggali namona naing tango uwa. Iri kelo mitampingan namo api taning. Tang ama toatna nagatna. Natekang uwa iri kelo mitampingan tambang pau-pauri namo api ijabang aroning. Tambakang kantani paapken ama udewaniwa nakatambewa api kondatening. Uwimata toatna ta ketem buleni niktiak unita. Ba nagatna udianggan ume buleni niktiak. Ama nakmo toatna nagatna natekang uwa nakaikwai-kwasikoron tekamang. Tampakang iri tango maymi nanta naning kireng pewan apuro unita nanta bingam iteatiak. Nagimaka irit maymi unita ama natekang uwa iri kelo mitambingam apitaning. Ketem buleni kunungkanang nanik apugo uwa umbayang. Ketem wopi mana ambek niye oraniye ta nangkungo undewani nemo. Ambek niye oraniye uwa ketem unangkungo upangkang kumangtambak ungung. Tang ama ketem ngo natekang uwa tereki namo api ijabang aroning. Yesu teman ngo kapane myo parareken kabeya enging ganang yawe pengyewo ngarek tangguk. Man unde yangiran ama Yesu iwaran tagtanggungo ukat nanik mayapta nanda bang yangkung. Wara man ngo nanda na siwongi namo tiyak. Man unde wani netete nanda wan buleni tambek. Yang yangkungo u Yesu te yambang nanda bang onde yawe guk. Man ngo nanda ngira. Wakitiya. Etang ama buleni ni ubian iraniken aningi arongiran kampanga jinde api nandaneng. Ingonde namo kawep nandakang. Kome gupte iri kondaki tangga pewa anangi namo. Namo. Iri kondaki pewa ka kundupi munapik tango pia. Nakaman tawetai ngowa kundupi munapik tango iri kondaki niket nita. Ama kumbata man unanda inik tambaing tawo uwa. Iri kondaki nikek api kungarekiak. Upangkang, inke nanek atutowa man tawetat ngo nandangira buleni namoteak. Yesu u ama neta unita naka apimbit naneng yang uku indutsuku nyambang nandangok. Udengan ama neta iwan keriken api nepambek yang uku kambang nandangok. Unde yambang yangkok. Memberi unita yambang ngonde tawekut. Ama kumba nanta banepi namo tampidam tang imingiran. Ama u naken tangga anangi namo. Manu yawan terengiran. Kantani unggan amawembe iwaran tagungo u atuta ganga tambang tembeng kungung. Tembeng kungira Yesuta iwaran dake 12 ungonde yaweku. Ini maka nemampeng kunaing kawep nandakang. Ude yawan Simon Pita unita kawata ngonde iweku. Ekani ngagep mampeng netaken kune. Ngak kumbatanggan iri kelo mitongo man yap mengkungateannya. Tangiri min nandang kami ini tampang ngonde nanda kamang. Anu tu tango kundupi ama uang kak umbayang. Unde yawana Yesu te yawekuk. Nak in 12 nakanta bingam ya pengtaningut. Upangkang inke nane kumbata satan awore takiak. Man uwa Simon Karyo kumeke nanek unik tango nanaki wapi Judas unita yang pengyangkuk. Judas uwa iwaranda kia 12 ukat nane kumba upangkang mandena Yesu tamande utimingo.